Gremo malo pogledati, kaj je tukaj v drugi škatlici. Ja. Ne gledati. Všeč mi, da greš. Špageti. Špageti! Se vidi, česa veliko poješ, ja, bravo. Bravo. A imamo še kako brisačko, tale se bo hitro umazala, ja? To imamo videti za večerjo, tako da hvala. Gremo naprej, naslednja jed. Ajde. Ja? Ne izdat, kaj je no. Kaj je bilo? Kaj je not? Kaj je bilo? Kaj je not? Ne gledati. Ne, neki... Kar daj. Opiši, kaj čutiš. Lahko... Kaj je to? Ne, jaz vidim po odzivu gledalcev, vidim, da tega ne smem prijeti. Zakaj pa ne? Ne, v redu je, kar daj. Nič kaj groznega. Nič kaj tazga. O, moj bog, Opiši, kaj čutiš. Kaj je? Tačka od pujsa. Ne, druge tačke. Tačke so... Od kokoši. Od kokoši. Se pravi jed. Pa malo tekočine zdrav, kaj je to zdaj na jed? Ne vem, kar je ne jem in tako. Kako ne ješ? To je prava kurja juha. Ja, prav tako, kot more biti, daj. Zelo dobra za mačka. Če kura ni noter stopla, ni nič. Evo, naslednja. 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 Tišina! Tišina! Tišina!